uthi mawuhamba uyahohlola kuthiwa wena into zakho zikomalume lokho kusuke kungasho ukuthi ithongo lakini akukho elikuphonsela kona kukhona ithongo lakini elikuphonsela kona kodwa ngesizathu sokuthi linamacala komalume bakho abakomalume bakho babe sebegxoba lokho okuphonselwa yithongo lakini ngenkathi begxoba ithongo lakini alisabusaba nendaba lona nokuthi ithongo lakomalume bakho into elikwenzela yona liyagxoba kodwa lona lazi ukuthi lona liyakwenzela abantu abakunqabayo lokho kwenzeka empilweni yakho abantu bakomalume bakho ingako ugcine sewuzwa manje kuthiwa kukhona umbango okhona phezulu kwakho ingoba lamathonga kini ayakuthanda futhi ayakukhanyisela kodwa amathonga komalume vela sicisha isibano sikhanyiselwa abantu bakini bese manje kuyabangiswana ukuthi ingane yasosizini masiyinika nina nayicisha indaba yini thina ingane siyinike nina bese niyayemuka ingoba laba bakomalume bakho babamba igqubu lokuthi ubaba wakho wona wangeza ukuzohlawula asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxuluma esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela insizwa zimbiza ngonduna kandaba untombezi yamncumela insizwa ziyamkhomba isihlalo esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe ikhona elikholwa ngenhliziyo engalibhadna kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakha lathi ngihamba litheselo sitha lathi ngahamba ngumjabulela ukumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel lethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo mhla ka-27 kuyona ephezulu intaka iyobibekelwa amazolo lapha eCathedral eDennis Hall Center iBhilidi kobe kukhona imbizo yesintu la sobe sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu sobe sibuka umsamo sibuka amagceke okhokho bethu ukuthi umengcole ngalendlela siphinde sibuke indaba yemimoya esembatha uthina sabantu uzokhumbula phela ukuthi baningi abantu uthola ukuthi omunye uyahamba uyakothwasa ngoba kuthiwe unemoya kanti imimoya yakhe ibingadingi ukuthi ahambe ayekothwasa so buye siphinde futhi sibuke indaba yobulanjwana ukuthi njengoba umuntu ewumlanjwana noma ngivele ngingene kancane kuyona ngoba imini obeyikhuluma so besijulile ngalilalaka uma so besikhuluma ngomlanjwana so besingakhulumi nje izinto ezisobala okwezinqezesele kodwa sobe singena sijula sisizana ngenhloso yokulekelelana uzokhumbula ukuthi kunomuntu onolwazi lokuthi uma ewumlanjwana yonke into yakhe ikomalume bakhe yebo kunjalo isekelo sakho sikomalume bakho nenhlanhla zakho zikomalume bakho kodwa lokho kusuke kungasho okuwukuthi ithongo lakini akukho elikwenzela kona kukhona ekukwenzela kona ithongo lakini kodwa ngalela suku lomhla ka-27 kwimbizo sobe sijula sikutshela ukuthi yini egcina seyenza ukuthi izinto zakho zonke ezenzakala empilweni yakho uthi mawuhamba uyahohlola kuthiwa wena into zakho zikomalume lokho kusuke kungasho ukuthi ithongo lakini akukho elikuphonsela kona
kukhona ithongo lakini likuphonsela kona kodwa ngesizathu sokuthi linamacala komalume bakho abakomalume bakho babe sebegxoba lokho okuphonselwa yithongo lakini ngenkathi begxoba ithongo lakini alisabusaba nendaba lona nokuthi ithongo lakomalume bakho into elikwenzela yona liyagxoba kodwa lona lazi ukuthi lona liyakwenzela abantu abakunqabayo lokho kwenzeka empilweni yakho abantu bakomalume bakho ingako ugcine sewuzwa manje kuthiwa kukhona umbango okhona phezulu kwakho ingoba lamathonga kini ayakuthanda futhi ayakukhanyisela kodwa amathonga komalume vela sicisha isibano sikhanyiselwa abantu bakini bese manje kuyabangiswana ukuthi ingane yasosizini masiyinika nina nayicisha indaba yini thina ingane siyinike nina bese niyayemuka ingoba laba bakomalume bakho babamba igqubu lokuthi ubaba wakho wona wangeza ukuzohlawula njengoba ubaba wakhe engezanga ukuzohlawula ayikho into abafuna ukuhlanganise nabantu bakini kodwa impilo yakho yona iyayidinga into eyinhlanhla yakini ngoba empilweni vele udinga inhlanhla ukuze ukwazi ukuthi uye phambili yini oyenzayo esimene esifana naleso ngoba phela ikhona into ekufanele ukuthi yenze esimene esifana naleso mawumlanjwana unezinto eziyizinhlanhla oziphiwa yithongo lakini kodwa ithongo lakomalume bakho liyazichitha zonke liyaziphebeza uthola ukuthi ithongo lakomalume bakho nalo liyakuphakela kodwa inhlanhla ezinkulu kunabantu bakini abakwenzela izinto ezinkulu kodwa zibonakala ngesizathu sokuthi ithongo lakomalume bakho liyazicisha wenza njani esimene sifana naleso awufike lapha kwimbizo yethu mhla ka27 kuyona inyanga ephezulu khona sizokwazi ukuthi sichushisane kahle sidodisane kahle ngalabantu abasuke sebephila emoyeni ukuthi abantu bakomalume bakho nabantu bakini njengoba manje bebonakala ukuthi babantu abaxabene bexabana ngawe bayakubanga senza njani ukuze sibahlanganise babe yimbumba uthi inhlanhla oyiphotselwa abantu bakini ifika isebenze khona ukomalume bakho nenhlanhla oyinikezwa bakomalume bakho abakini nabo bangayichithi mhlambe umuntu umlanjwana unesiphiwo kodwa isiphiwo naso isiphiwo sakini kodwa wena uhleli komalume bakho ukuze lesiphiwo sakho sikwazi ukuthi sikusebenzele singagqilazi nasendleleni ofuna ukuyihamba ngokwempilo wenza njani ukuze ukwazi labantu ukuthi ubalamule bahlangane babe moya munye nakubuyihlo okuzalayo icala lakhe engakalithethi ngoba wena ngeke ukwazi ukulithetha ngoba ngale kwelamathongo amathongo awanendaba nokuthi ubaba wakho walithetha yini icala noma kalithethanga bona banendaba nalento abanendaba nayo uma bekwembathisa isiphiwo sabo ukomalume bakho kubalekile ukuthi ekugcineni into yabo yenzeke ngoba ngeke ukwazi ukuyibalekela kodwa isixazululo sithi ukwenza kanjani konke lokho woza kwimbizo yethu engumhla ka27 kuMarch lapha eThekwini eCathedral uzoqeza kogwansini ithuba lokuthi uzibuzele noma ngabe imuphi umbuzo lobe liyinqa isivele ahlangane khona ke bafowethu kungenwa nje ngo100 kuphela mhla ka27 kuyona ephezulu lapha eThekwini eDennis Hall Center so besinembizo yesintu la kobe kukhona bonke ozakwethu esiba nabo la kwimpunga yesintu TV kobe kumnandi kakhulu bafowethu umbele yobugwansile kakhulu abantu abafike bazoqheza bafowethu nencwadi zempunga yesintu iyobe yenzisa ephule lesikhulu abantu bokwazi ukuthi bazitholele incwadi indlela yesintu ngamanana phansi sithini isintu ngamanana phansi uyokhuluza ukhokhobe ngamanana phansi amava ahlabahlosile ngamanana phansi kanjalo neziwasho zikamnewethu umkhulu umlaba nazo futhi zobe zikhona ngamanana futhi athe ukwehla kanjalo neziwasho zikababunhlanzi nazo zobe zikhona futhi ngamanana athe ukwehla asiphelele khona ke sonke bafowethu uma ukuthi uyafisa ukuyibona impunga yesintu uhlale phansi nayo ikwelaphe ngolwazi woze imphilandaba le nombolo lokuzibona zivela ezayo impunga yesintu ushayela zona senza inhlelo zokuthi ufike imphilandaba uzokhuluma nempunga yesintu ikuchushise kulezo zinto ofisa ukuchushiswa kuzona uma kuukuthi awukho eduze netheku na online siyakwazi ukuthi sikwenze lokho uyakwazi ukushayela ngocingo wenze appointment
yocingo ukuze ukwazi ukuthi usifonele sikunikeze isikhathi sakho. Uma ungakwazi ukufinyelela emphelandaba nangocingo siyakwazi ukuthi sikulekelele ngoba kunabantu othola ukuthi bakhalile abakogula abakokapa abakompumalanga abaphesheya kwezilwane ukuthi emphelandaba sikwazi ukufinyelela khona. Senza njani thina? Uyakwazi ukuthi kuyona le number le uyenze appointment yakho uzothola yonke imininingwane ukuthi wenza njani bese emva kwalokho sikunikeze isikhathi ozokwazi ukuthi ukhulume ngaso nathi usocingweni. Mawufuna ukufika emphelandaba uyashayela zona inombolo lezi ikheli lona nalo leli lokulibona livela la lizokuthatha likubeke ngqo emphelandaba wempunga yesintu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke sisubscribe ku channel yethu enkulu bese siphelele sonke kwimbizo yethu engumhla ka27 uyona inyanga ephezulu. Umcimbi uqala ngo9:30 ekseni kuze koshaya ihola lesihlanu ntambama bese sithi nje impunga.